Ningizimu Afrika Mzansi sanibonani ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso ngicela ungalenzi iphutha kusekhala subscribe ku channel like i-video ebese ke uciphiza i-notification bell wenzelani na wenzela ukuthi ke ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video kule channel wena ke bese uthola i-notification bese uyangena ngokusheshsha kwi-video uyayibuka Zikuchannel TV esiyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolu suku inganza kwethu kune video engeke ngayiposta kuyona ke le channel phambilini ngithi ke i-video engiyiposte before ngifake le video engikuyona ke njengamanje la bengikhuluma khona okanye ke bengizothula ke udaba olubuhlungu ngendlela eyisimanga olwenzeke ngala eShowe kunonesi ke obulawe ngehluku osukwini ke lwayizolo ke osebenza ke esibedlela sasembongolwane okusolwa ke amalunga omndeni kuthiwa ke lo nesi ke bamntshontshelile kwagcina kuthathwa ke nemoto yakhe egcina ke itholakala ke kwesine ke seyi-graveyard eyikhona ke khona ke laphana ke eShowe kusolakala ke amalunga omndeni including nengane yakhe ayizalayo lo mama so ke bafethu ke umphakathi okanye ngithi ke amalunga omphakathi ngeke ngisho ukuthi ke isikebhe kodwa ke amalunga omphakathi amtholile ke umfana okuyena ke ozalwa yilo mama ase ke emphonsa ke imibuzo njengamanje ke ngizokwethulela ke yona ke lo video uzizwele umfana ke bembuza bempheka ngemibuzo eziphendulela nayi ke le video idlala ngemuva waqala nje malume khona sitshela abantu bami ila eyaplanelwa khona malume lo ndaba emaplangweni yini niqalela ngaka ngifuna imali i-target bekuyimali okay I know ongomjaho lokuzafuna ngiqala emaplangweni neplana lento usuka vele nje la emaplangweni sengiqondile mana nibanga nobathathu ngiyokuhlezi jole kangaka emaplangweni zindaba lethani nobathathu abakho abanye abayizwana abezwana ukuthi kwakusekuseni nyana kwangagcwala kakhulu ekuseni oniplan ekuseni le kwakulawo 11 wangabeki ibhizi malume okay nokuthi nanizomulala nakuplan thina lapha malume bese siplanele ukuthini mina ngazi ukuthi lapha kuyongena ukuthathwa imali yahamba bamkinye kuyokuthini wathini usebangumsindo leyo le kwabangawungithini malume ngisho isikhathi sasingasiphethe wayengazile uzothika lwamuntu nesana akathena mangangena mangahlala emshana nani plan ukuthi niyothatha imali nawo ukhona uplan ukuthi uthatha imali kama wakho no asingabesayo bafethu asitholeni ukuthi inhloso yabo yayikuphi angithi uzokhuluma angithi emzobe uqamba amanzi yikho lo sethi imali kodwa uqale wachecka imoto sesimeni awusezala imali lemoto imoto phela vele malume kwakuzohanjwa ngaso ekhaya kodwa kahle ngisho mina into esasiyisukele lapha sithi siyoyenza plan nje kwethu siqala siplana first deal imali bangale bathathu lokho kwemoto malume wabona la siphela sesihamba into ayivele ngaplanini nifike nakokothe ekhaya cha kwakuvuliwe malume kwavuliwe umama ehlalele okay nasekungena nini ngena lethule phambili okay alright nangena nina niphethe aniphethe lutho nase nithini kuyena nathi nje nifuna imali inaye lethule yangena mina ngokadile wena sorry when Jeben niphethe ipendi horse insawungena lapha ngisho nje bayicepha phakathi eyaphuma unathathani manje kungenzeka futhi lo kungenzeka lona angene kamuva ngenxa ukuthi uyamazi kungenzeka angene kamuva uyena vele ofanele lona angaveli kodwa uveli ukhandwe lo ukhandwe lo kodwa into ezomkhulula lo ukuthi akhulume iqiniso mala ke ndlovu asibuyela manje ke angithi abangani bakho lapha senithathile ke imoto nahamba ubani ke bambambe bobabili nephonto yaso nombanjwe oyedwa ubani umkrenyile phakathi kwabo bobabili yena yedwa umkrenyile yedwa ubekuphi lo andile ubekuphi bekhona ubethatha ifoni nemali ifoni imali eqala izinto nje lezi ezinye nane abanga ifoni nemali kuphela laptop ini ubhaka engathi lapha kwawona ukuthi ubhaka nefuthi omnyama nani ukhonyana nje kuningi
engathi lokho wofona kodwa kubalulekile laptop ifoni imali nalo bhaka longazi ukuthi onezinto phakathi Kathi nemali nefoni ngikushonise kwensuka la. ungabe kokudana Kukubani ekobhotana? kukulomfana lo khona lomfana ke lo wakaculi lo wangapha ebelonanini ngathi ibhushu zalopho ngiyabona baba Bana ukuboni yena akahlali la kanti yena angazi malume noma ukhona ngapha noma ayikho le value usekobhotana sekobhotana izinto zilapha nje. yebo Okay. Sendikuthonile ukuthi izinto yikuphi angithi. Yeah. Ayihambe zolanda. Ayilanda. Ayike ngaza kwethu ngithembe ukuthi-ke nezibonele ividiyo umfana ezichazela ukuthi kwenzakaleni. Kubuhlungu kakhulu-ke bafethu masibona-ke omama bebulawa okanye-ke bebulawiswa-ke iy'ngane abayizalayo abayithwala for 9 months esiswini. Ngikhuluma nje le ingubo-ke ayigqokile amathuba maningi ukuthi-ke ugqoke ingubo ayithengele uyena-ke uma wakhe. Ngokududana nje nabangane sebengazi-ke bedecide ukuthi-ke bangenele-ke umama amzalayo ebagcine-ke ngokumbulala. Bafethu ngilungise kwividiyo ebengiyifakile phambilini bengibale ukuthi umama bamnqumile ikhanda juqu. Bafethu kungenxa-ke yamanga kulo mthombo ebengithatha kuwona-ke udaba ningixolele ngalokho ingane zakwethu kodwa nje istatement esithi-ke umama uklinyiwe waze washona. Bafethu kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ngendlela isimanga sibona-ke izinto-ke sezenzeka ngalolu hlobo ngoba uma umntwana omncane ukhula ekhaya ngicabanga ukuthi-ke okuyiyona into okumele-ke ukhule nayo ukhula wazi ukuthi-ke lo muzi lo wala ekhaya imina ekumele ngiwuvikele, imina ekumele ngiwuvikele ngiwuvuse la owakhona. So bafethu kubuhlungu kakhulu uma sibona-ke iy'ngane kuba yizona ey'cekela amakhaya phansi zigcine-ke zibulala-ke amalunga omndeni. Bafethu make sure ukuthi uyalike ividiyo uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona bafethu ngilethela-ke indaba ey'trendayo la kwiZikwi Trend TV. Ungakhohlwa bafethu ukulike ividiyo, lokho kubaluleke kakhulu ukuyilekelela ividiyo ukuthi-ke ithole ama-views amaningi. Bafethu asihlangabezane kwividiyo elandelayo.